Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka MDC ka NPP na Nongshken constituency ka Congress Mary Kharpuri kalaong ka Executive Committee balayalam da kasing VPP Hakase Hills Autonomous District Council bagila banyalam bakla ya ka Jait Benrio Henry Kimla banyalam bakla hadorbar yakin ki kentian kalapan pau ba persyang ga jingwanra point of order unong yalam liang persya uba Titos Khan UMDC ka Sora constituency ban persya ya ka jingwanra supplementary budget the executive member katanat platingka uba Seiborlang warba ban penrung hakamang tingka ke bapura jeng usnam arhajar arpesan arpundrio hadian balakut gegenta kali jengkeli hachwabo executive member uba Seiborlang unwanra hakamang tingka hayang dorbar kebala sedang mentakasngi ke arpesau tarik jelio arhajar arpesan uba Titos Khan ulayeng ban persya namar kan penleran yang yeng barok away namar 4 Julai menuru Ulaong berada ke Executive Committee ke dan kampisa kan wanra pisa hadian balawanra ke mang tingka ke bapura. Ke Kongres Mary Kharpuri ke balayeng ban kersya ni uba Titos ke laong baki MDC ke basyong liang persya kim pediang ni ke mang tingka namar kan penja buram. Hadian ke jing persya ke MDC liang persya u Shongknor uba Strong Pillar Kharjana ula penwai shipo de ke dorbar ban ailat ya ke Executive Committee balayalam de uba Shembolang Renja makini penbet Bat banwan ra haka dorbar ban salong biang shibit haka por RBJ janmil. Item balai bat kata kalongka presentation of the Khasi Hills Autonomous District Council budget estimate for the year 2025-2026 dengan kot yau yang in charge bau present yang neka budget. Sumkenor badan burom ngadan ke point of order under rule 123B. Kabiyadai baka rule 111. Da kabuburam ifi syokna buram. Hashwaya kaba I am in charge of finance. In present ya kenika budget lani ka mang tengka jong kenika senam ka pemerintah. Nakalian ka jonga ngakwa banyo shwa ka jing syai hakabedi bat kanika budget book kaba pila sam shangi kumki member but kawe ka jing syai kaba ngakwa banyo kalong haka page kaba khatar but haka page kaba saufuat Namar kini suku kani kadi ka budget, ka full budget jong kani ka senam araja absan afiri. Henry ngayu I hang ni bakadon gawi ka head, lani ka sub head. Kabapiong ka supplementary expenditure 24-25. Grant number 1. But kumjuru haka grant number 6. Kepada jongka legislatif kadon ganiru ka supplementary expenditure 24-25 aku apa dia ajing syai lo kani nama kani jadi ka main budget bakat kum ka rule 111 jongka edi rule ya ka supplementary expenditure kiwanra tang hadin balapas ya ka main budget hinumla banwanra ya ka supplementary expenditure demand ke jongki hapo kami budget bar haga juga poru phimla banwanra rengkat bar kami budget bar phimpalar banwanra ek supplementary expenditure kat bampat pas ya kami budget dengan apa dia jing sai lo kani hanor kanu karukom namar kani ketika bampat juja menuru bangala pek ngala konsol bat ngakwa banyo pat kajing syai hakarul kabakatno bafi penrung ya kani ka supplementary expenditure jong ar pusau asusan haba kani ketika budget jong ka ar pusan dengan kwa ji syai syah lo kani sywa bafin table ya kani ka budget namar bayo ka create ka bad president yo ka create ka new president lani yo kadai ka bamya kat kum kilenti jong ka financial rule na takadaw nga kuha banyo na kajing syai kapag pagkaswa na fi sywa pa fil present
Nagaliang ka nga ro nga syuko aban pinrab nam pindia da bede ba kani. Namar showing in pass kani ka full budget. Hanga hiru ngaso bangin numla banong ban priang ye kani. Da gabamla hi banong ban priang ye kani. Namar bale ha ka board of accounts ru kamdan de kani ka supplementary expenditure. Hangno ha ka board of accounts ka bangi ila dep ka ba menjur da kayeng kabadan buram ibara ko way ba kamdan kani ka supplementary expenditure hapo ka board of accounts ro but ke jing ba ka reflect hangni ro umsong tho kay ka ba kimot banbo e kani ka supplementary pura hapo kani kayeng badan buram na kalian chong LO pada ke cukup por I membar badan buram chong kayeng ru ilawan ra katkum kaneka rule shis way hakabidai bat kaneka sop head kabadon ha kaneka budget book kapich khat ya kaba ha kaneka sop head latho angni supplementary expenditure araja absaw arkusan ngal sungai ban pensyai yang ni nak benta kacing mentoi lang kajing borok kawai bah kabidai bat kene ka sop head ka balabu bat ka bala tersat ha kene ka budget book ka bangin ya tabel ha kene ka pitch bakhat ar mas ngoban ong ba ha kabidai bat kene ka supplementary expenditure jong usnam aracara pusan bayakani ka juk hiru lara ha kisnem ke baladep hapo ubenai Julai bat menai Desember jong usnam aracara pusan ban nakata kadaw kani kadika estimate expenditure jong aracar arpusan akun riau kaba nakalang kajungi kompisi ngimang pa hakabidai bat kane kabala dep chelong ru ha kipor kibala dep menchua Kena badan buram ngam Sumpah pendon rumah. Chairman. Oh. Kinmang lepas mentah ya kaba ya ka jong arpusan. Apa mentah kalau ya ka arpusan atau rio. Ka arpusan lah ada lah keliap, ada sebab ikut. Kelakon. Kemudian mentah pindongan lah ka arpusan atau rio. Pindongan mang lepas. Kemudian you. Kadang ka AKA salandet jong kani. Kam syai kani. Ngikwa banwan ra ya ka budget ka basyai. Pijuang berapa pengin wanra ya ke jing secar ke bakoi. Wanra ru ya ke bajak ke basah. Ikwa ya ke jing syai membar badan budak. Syokra badan budak magani ke puan. Kimla ban mislead ya ke house. You can mislead the people. Mentah ki pai bagi ki ke budget you kan kani ke pinongin mang lepa. Balai pi wanra ya ke puan dah kau. Kapan nak bentalai benar. Balai ya ke board of account pin mention ya kata ke supplementary expenditure. Balai pin mention mentah. Haka board of account ke jongpi, haka mang tengka ke jongpi. Ya kani ke Februari mentah haka ni ke supplementary expenditure. Kila ada pendiang ni. Itip ya ke timur jongpi. Ngampua ban persyai ke kamram jongpi ban persyai ni puan. Kaya ka mat ka baha alandat jong kani bapiwar ra ya kani ka supplementary expenditure ka basiklor pralak bar ka bakhat pralak nakabenta ka jingno diu hatu bimod banong ban regularize ya ka arpusan benta kajudon mo kung kata kaliti kajudon nata kadaw ka syong kura badan burong ngaku aban aljumud kenang baganum create ka bat presiden
nginum long ki laughing stock ban char ke ben hakbat ka pertei yang ni kum kinong thau ai hang ne po district council ki ban sna tangi ka budget bam nang at John Choi ka house rectify Choi ka ni pendet Choi ka ni sawan ra yang ka budget ka bapa when ni ka contain supplementary expenditure of thousand nangani ka budget ko dalam himla ya kata hila perlerai yang ni ka house hila perlerai company ya ka jing bom tebet ka jongpi company ya ka inefficiency ka jongpi ya ka bapin dia lam ya ka ni ka isi yang ni po ya tu yang on one rule fiora kan kay ka financial rule bidan judan what haka state assembly kampat judan habo ka district council house budget session banwan ra kum dia kani kejat budget kadi ka balong defunct kadi ka balong illegal kadi ka balong unconstitutional dah ka baburom syukunon agar pat yo diam bad ka isi rectify kan bangin num pedang ya kan hinum lah ban pedang kum ki brio ki basutu ki bangila puli ya ka rules ki bangisu tu ya ka budget kai ka mang estimate nga ong syukunon burom bandum leran ngin ailat ya PKC rectify ya kan pendek ya kan lada haka total amount ka jong pila mang ya kan ni ka ba ong supplementary tikan AIU bapin penrung ya kini kaskom gitu ki has ki badai ngatep kani ka shikro from azin kan rung hai ngatep haki department ayu ka dai penrung ngatep penrung anda kum ba filale aka buat apa kau kawan aja balai pindabu umni pelerang yang iru namar ngihapan ya pediang ngihapan ya pas lagi kini kebajar tengah kerpat syukunor at John Choi ke house ailat isi rectify sawan ra ya kebajar sawan ra ngin pediang bakti bakja ngin ai ke support and not in this way ani tengah pamla ban pediang try perlok mau member berom jadi ya inum pediang maka pamla long te mendon rule te lada fidan ka rule I will fully agree lada pediang dah house itu tu ke SD tu lada petrik kamru lada piong bagi kam bapak ke SD kilong illegal balai pa je ke education harus salak kamlong illegal am kuat ban try ngatip kay ga jimut jong yang ni ngatip tik ngala ada bless humor bahaya kan ni nambar ngak kendet habang ngai kan ni ke budget book ngong ari ini supplementary expenditure ita suplemen tu wara adin kan joko budget bafidan kam bisasu kata ke dia tak ada usung kenor ngatrai bandum syimi ka puan ngin aila di isi at John Choi ka house mentagasi wanra lah siya ngin reschedule ya ke business nilai kam dari banyak ke bangileran ka haba pendek kadang don ka puan dah ka mensim ke penjensul nak yang ka jemi yang yatai ngin aga jemi trailam pendek ya tadi please wat nomle amne makan kan pau bit si syah mat tu dah keburam lang ni lo ngasno ka jengkeran kalau long repeat keju si keju dengan ailat lah ya ka isi lah dah kadang don ban syai kham ba susu kalau ni bentah syukunar badan buram ngisutu ba nakaliang jong yelo ya ke baikran rabire bat kaneka budget ka bangila pun kre ya ka ba ngila ru ya kani ka supplementary expenditure ka basuntunat kalong ba nakaliang gajong iru ila sunutu ya ke ba nakaliang gajong iru ngimot ba nakatakadaw ngas ngo banong ba kumbalale ru hakipor kibaladep balawanra hapo ka house ya kani ka supplementary
demand jong ubnai Julai bat bunai Desember ya kaba haga bidai bat kani kam kadang don hakalenti jong kaain dengan somonong nakali ang gajungir kum kiisi ngibu ya kani ka sophet kenang ba dakaba ladon lepa hapok kani ka mang tengka ka jong kani kan nembu pat ya ka jing jong ka jing hibro ko wai lani jong ka isi ban penyat ya kikam haka bedai bat kani ka supplementary expenditure ka balami nadu arcara saw arsan menchwa Syukur dengan buram. Kaki sapu High Court kamdai ya ke budget. Kamdai ya ke budget. Kada ya ke appointment, ke bafiter minit, ya kinong tray. Kata kaya ala ka jong, kamdan dia dai kata ba ke budget dia. Kamdan dia dai ba ke budget. Ke budget, ketika mang, ketika estimate. Kemudian ba pimpelot mentau senam. Ay kita kayin disiarkan raja. Ladakan penek kan be kita kinong tray nilai. Balik tay pi ong menta ngasutu pilak permit menta ban ong bagata ka SC jong arsa kalong illegal. Lada kalong illegal te balai pat hakabut ong kalong pendrung te. Apa tay na do mena. Garul 111 ka ong. Baya ka SC pilak penuan rak tang hadir balapas ka min budget te. Mla ban pendrung ya ka SC hapok kami budget. That is my point. Tagada ngong wengno ya kan iga kentien. Supplementary expenditure 24. Lada piong ba nga syubu itay pisa. Nga sufu ka jengmut ka piong ngan bu itay pisa ngan syong ka haikut ka penkesan na ka penrep ka kies. Ha? Te lada ka penjob bro. Melilay. Lada ka penrep bro. Katu pisa ka ne. Kamki. Mau lada gitu kinong tray ila syabe kam bro. Kani katulok kam kata ten nakagaw se. Amlo di te. Tika technical point hani gaong ka jure. When not tangini kentien, wanra ada gawe ngin pedia. Kenapa kanya dai ke sistem ke bangile? Mo. Penor bulan buram ngaru nakaliang kejong ngaru. Nganu mencuri kani namar beli ngidon hakani kayeng dorbar kawan kejongi kabangiya degirul kian kumbala pensno ka rule 11 kala kren syai te banong banyakalan nang ni satay banong ba kadon hakut kam so benta kata kajing don ha long lesi kani kamat ka badan ha pokut ai kata ka kes kanangya lesi ka kes kaya sab husnem ru pinne kumno ha Kendra Ashira supplementary expenditure man ka babiyon ra ka full budget. This is I'll tell you kabalong impossible but kabamlong irrelevant at all but kabanong la hiro banong man padiang da kayeng ya kani siya kalong kay kaba anong la dalilay ro man padiang songknor badan buram lada pikwa bakan ja buram kani kayeng darbar ka jongi tole ya kaba pisngau de banle balada pimkwa banja buram ka yeng darbar ka badan buram ka jongi badngi ki members le ya ka bade banle to yaad se daga rule yaad se daga an ni ru ni yaad se daki rules ni pet kolong bayo terong besen piong bala juja teng mensra ngala sautram daga badan buram shongknor badan buram empat juja kumne ka full budget. This is a full budget, so please Shongknor badan buram nga kerpat ya ka syuki ka badan buram ka jongpi ba ya kani day bet show banda johnny kani I we can rectify but wanra ada ka babe but hang tangin sa pediang balik pila banyalam bakla ya ka chat kan riu barakaway andai ka yeng ka bakentang ka yeng darbar kawan jongi ka bakentang snow baha wat ya lam bakla ngaro nganong pediang dalilay ro ya kani
nga kharai update ban jan Iman nak isi dan berpensai, ada pinang dan kan island berpensai. Kaisi ke jongi kam chimdon kano no kaching mut kaching tmu ban ong ban yalam bakla yau kwai ba lane ya kayeng borok kawai. Kaisi ke dan tang kaching tmu ban penbek ban penbaha ya kuru kompenya hakabidai bat kane kayeng boton buram. Hoj walada piong ba ngin la ban yalam bakla ya kane kayeng boron buram borkawai hendrai ngas nguru bon ong ba kani kabangipu hakane ka sophet ka bala kadewa ka pitch bakhat ar ka ba kadew bet ya ka expenditure kam dai ka supplementary demand tenaka takadaw ngas ngau bon ong kumban phai biang syakai ke bangya keren aduk mana lada ya supplementary demand ha kipor ke baladep lala banwan ra ru hapo jong kayeng na kabenta kata ka current financial year tengah sengauru ba keren na kalian ka jupi kalian yatai ba ngibu yakne